آية للناس ورحمة منا. Coba kata. Baik Yoyo. Coba buka. Linnasi warahmatan minna. Yang ujungnya guring mentang. Siwarahmatan minna warahmatan minna. Okey, coba sama-sama sekali lagi semuanya baca bertiga. 1, 2, 3. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. Okey, soalan ini Haji. Bertenang. Bidang tepat leh. Bidang tepat leh. Walinaja'alahu. Baru lanjut lam. Karat-karat je, kita ulang lagi. Walinaja'alahu. Mantam karat. Mantam karat. Walinaja'alahu. Baru. Itu kata ulang lagi. Karat-karat. Walinaja'alahu ayatan linnasi warahmatan minna. Okey, Naji bagas-bagas rajit siwarahmatan minna. Okey, lagi Okey, putra tu Haji, silakan. Baca bertiga berlepas. Ada serak baca anak apa? Okey, yang ujungnya apa tu? Ayatan linnasi warahmatan minna. Ingat tak? Ujungnya boleh berapi lah. Matamnya gimana mana? Matam minna. Ingat dari matamnya. Warahmatan. Warahmatan minna. Coba ingat. Warahmatan minna. Okey, sama-sama sekali lagi semuanya baca. Walinaja'alahu 1, 2, 3. Ini apa baik? Menu. Walinaja'alahu ayatan linnasi warahmatan minna.
kita lanjut lagu apa selanjutnya? Lagu apa Reza? Aras, ha? Wa kana amran maqdiya. Coba kali. Tiga tu. Ya aja pakai patah aja. Ya. Soalan lagi bismillah. Awak ada patern, dia ada patern. Wa kana Ya. Gimana aja? Ya. Ya. Okey, nak buat. Okey, kecil budi. Ni budi tu budi tu Zali. Bedi u. Ha. Okey, sampai ni guys. Wa kana amram Okey, hendak apa dengar elok. Okey, tadi saya kata ulang lagi. Okey, bang phone ni. Wa ka si